Ndizera ko umeze neza, uguwe neza, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Ndagira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Nshuti bene data, turasoma urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo waho wa 4. Haravuze ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga kwegera umwami kugira ngo uhinduke inzu y'umwuka. Kwegera umwami kugira ngo aguhindure inzu y'umwuka. Ijambo riratubwiye ngo nimumwegere, niwe buye rizima. Icyakora ryanzwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, bararyanga, ntibariha agaciro, barasuzugura, baritesha agaciro, ariko ngo abaryemeye bose bakaryakira, ngo imfuruka zabo ibuye ryarazubatse, imfuruka zabo zirakomera, ngo hanyuma bahinduka abantu bifuzwa kuko bemeye bakaryegera. Uyu munsi rero ndagira ngo nkugire inama nawe wegere umwami kugira ngo uhinduke udasanzwe. Umwami ni umwami udasanzwe. Abamwegereye babaye abantu badasanzwe. Bibiliya iravuga ngo niwe buye rizima. Uyu rero arakomeye. Uraza umuntu waje ari umwami ariko akishushanya n'ibuye, akigira ibuye. Uwo rero arakomeye. Ngo abemeye bose bakamwegera, bakamwakira, bacitse kuba abantu badasanzwe, bacitse kuba abana b'Imana. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Ayandi mabuye yose bene data arameneka. Ayandi mabuye yose arameneka. Narabigenzuye ku mashantiye, ahantu baba bari kubaka, mbona amabuye manini bajya bazana ibintu, inyundo zo bita za kinubi, bakayamena, amabuye akameneka, bakayaconga, bakayagira uko bashaka, kubera kuko ni amabuye nyine ya hano mu isi. Ariko uwo Kristo we ni ibuye rikomeye, ni ibuye ritameneka, ni ibuye ritamenwa n'abafundi, ni ibuye ridasanzwe. Umva, ni ibuye rikomeye, ngo ni ibuye ry'igiciro kinini cyane, risumba ayandi mabuye yose. Hari ayandi mabuye akomeye atamenwa n'inyundo, bakayashyiramo bakayaturitsa, bakayaturikisha icyo bita intambi, bakayamenagura. Mabuye yose hano mu isi aramenagurika, ariko Kristo niwe buye ritameneka, niwe buye rikomeye. Uwo rero mwegere. Niwamwegera uraza guhinduka uw'igiciro, niwamwegera uraza kuba udasanzwe. Impamvu ya mbere yo kumwegera ngo ni ukugira ngo wubakwe, kuko ukeneye kubakwa. Nshuti y'umusaraba, ukeneye kubakwa. Ukeneye kubakwa muri famiye yawe, ukubakwa, abantu bakubona bakavuga ati uyu muntu yarubatswe. Ukeneye kubakwa. Impamvu yo kumwegera ni ukugira ngo wubakwe. Uyu mwaka ukeneye kubakwa, egera umwami. Uyu mwaka ukeneye kuba umuntu udasanzwe, egera umwami. Numara kubakwa, ngo uraza guhinduka inzu y'umwuka. Uraza guhinduka inzu y'umwuka, uraza guhinduka ubuturo bw'umwuka. Umwuka wera araza gusigara akorera muri wowe. Umwuka wera araza gusigara kuganza. Umwuka wera araza gusigara agukoresha. Umwuka wera araza kugira ikibanza gikomeye muri wowe, kuko wegereye ryabuye naryo rikakubaka, ugahinduka inzu y'umwuka. Imana irashaka kuhinduka inzu y'umwuka. Imana irashaka kugukoresha ibintu bikomeye. Iyo umuntu yabaye inzu y'umwuka, asigara yabaye igikoresho cy'Imana.
iyo umuntu yabaye inzu y'umwuka asigara yabaye igikoresho cy'Imana. Ntabwo aba akiriwe ngo yigenge, ahantu hose akoreshwa n'umwuka. Bibiliya mwibuka ikivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Iyo umwuka wamaze kuba muri wowe usigara uganzwa na wa mwuka, kandi umwuka nawe aza ari uko wamaze kwegera yabuye kugira ngo rikubake. Niryo rikubaka, rikagukuramo utuntu twose tw'utugeso, rikagukuramo utuntu twose tw'udutiku, rikagukuramo utuntu twose tw'amacakubiri. Iryo buye rirakubaka, ukubakika mu buryo bw'umwuka, ukubakika mu mitekerereze, ukubakika mu mivugire. Uzi ko hari umuntu uvuga ugasanga uyu muntu ntabwo yigize yubakwa no mu mivugire, ariko iri buye rirakubaka no mu mivugire yawe. Wavuga abantu bakavuga ati cyakoze cyo avuze nk'umugabo, kuko ibuye ryarakubatse, rirakubaka no mu mivugire ukubakwa, mu mitekerereze ukubakwa, mu mirebere yawe ukubakwa, mu migendere yawe ukubakwa, mu myambarire yawe ukubakwa, mu myifatire yawe ukubakwa. Aho ukorera hose bakureba bakabati uyu muntu yarubatswe. Ugahinduka rero inzu y'iki? Inzu y'umwuka. Ni mu mwegere. Ndagira ngo dusengane Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ugize neza kugurura kino kiganiro. Nari nagusengeye ndabwira Imana ngo Mana aze kucyugurura kugira ngo yakire iyi message. Wowe ucyuguriye, Imana iguhe umugisha, kandi iri jambo urifate nk'igi wawe. Ni kuko ugiye kubaka, ugiye guhinduka inzu y'umwuka, ugiye guhinduka uwo Imana yashakaga kuba we. Imana ikumpera umugisha. Data, ndagushimira mu izina rya Yesu kubwira ijambo nirigira imbaraga kuri uyu mwana wawe uryumvise, rigira aho rimukuye, rigire naho rimushitsa, rikore mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Nakwisabira ikintu kimwe kugira ngo ubutumwa na mugenzi wawe bumugereho. Nagusaba ko wamumparataza kugira ngo umushyikire, hanyuma ugakora na sabone kugira ngo n'ikindi kiganiro kigiyeho uzajye uhita ukibona. Niwabikora Imana iraguha umugisha. Shalom, shalom.